Salam pakawagayan, libangunta inbaran, lugay hapagtakaran, sin quarantine pagnganan. Quarantine in maudo, habay kita kuno, kasila sa kato, bat sakit di dumapo. Magsukul haparinta, giagastusan pa kita. Maguno pa magsusah, magtug magkaon sadya. Biya makakatawa, ang pabiya makasusah, bang ini lumukay pa, bankrupt in parinta. Bang parinta mabankrupt, kita in magpananap, maglawag magsanap, sinhambuok dua pilak. Pagkaon da supply, tumakad na haway, bangsaw pa maway, dagangan na inlay. Sa susa-susata, lawi na in parinta, in sila nagjajaga, haparatan sinsuka. Kita niyo kumahagad, haway na tumakad, in parinta nag-ayad, sakit magkaumagad. In home quarantine, hasakit yan nagdipin, bangman way happen, sa maubos in saving. Saving tiyataw, numahot di lumaggo, kuyag pasin maliso, haway magduko-duko. Pagkasin quarantine, biya bago pangantin, haway maglabing, hirang kay daling. Hiusog hibabae, way na pagkatumari, haway steady, magpataod baby. Wa badu wassalam, magsuko.